weekly round up clear tu song song te chebei vek ule tunkar chunga chingchi pa thil thleng langsa zolte ilo thlir thawang u apuang tu mai kalal nun puya mart ni som pasari thole ni atang khan ni za som ni panga in lo na ni riat chung wak o dar local chu thotan ani ni zain lo na kan ti mai thin ni za som ni panga in lo na tia thak ta nam ta ka hian khotlang ta na poi mo tak tak tho alo ni to thin ani sarkar lai pui atangin akal phung aron hel dang nam ta ka wangin job card holder emo job card holder bank account na alu na ngei ten na an tho angai to awangin kum upalam tho chua ngai an tam dal he a hai hian ma son na tho na ko nga ataka tho angai to box si awangin har san na asia ma lo om le ani mark ni som pasari thole ni atang khan mol pui ching chi vi sikap sani som ni paru kheltan ani ni som pasari atanga kheltan vi sikap pa hian team soponga omin mark ni som ni pakat thleng khan league match khelni in mark ni som ni pali atangin quarter final kheltan ani yang mark ni som ni pali thole ni chumadar soma one sister fc chingchi veng hun le mol pui vi si team te anin khel anga chododar khata club united veng hun tung vel le choilung gsa te anin khelang mark ni som ni panga ni lai ni chumadar soma sai za hola team chuan thar le new set chip not gsa te anin khelanga chododar khata lian dai lawa team chuan thar le keitum gsa te anin khelang mhep toitlang block conference voi som pathum na khum tunga nei ani mark ni som pariat atanga som pakwa sang ni som ne parukhan mizo mai chen sui khom pol mhep toitlang block conference voi som pathum na chu government democratic high school khum tunga nei ani conference a hian pupc balalruata agriculture department minister chu khwalian ni in pilal liani president mhep general headquarter chu khwal zom ani khwalian pupc balalruata chuan chung ko hlimna le mona chabi chu nuten an kol ti soin nute chu an poimo le ani ati chung ko a nu poimo na te chu mhep barten threng se in chung khur an enkol na mason zel turin a fui ani conference a hian zai thiam tak tak bi kia digi khobe le midang te an zai pa ka ban sang sang ten cheilam le in ti siang na an neya conference in karabo ramem bar somruk pakhat te sunna hun bangin soi tu hun choi moi na le fa paruk nei chin choi moi na an pe bok ani conference a hian chingchi patang point member thanem takan kal ani kum sang ni som ni parukatang sang ni som ni pre chunga toitlang brok mhep soi tu thar thangal ni in president a pilal siam ni mol pui branch vice president a pilal pek leni baktong branch secretary a pr sang zele veng lai branch assistant secretary a pilal duami hwaltu branch treasurer a pilal siam kimi dorveng branch finance secretary a ph larwat kimi baktong branch ani mhep toitlang brok hi kum sang ni som pathum vela tanga din ni in bok conference ma sepet hi hwal tu ane alo ni to bok toitlang bok noya hian ban som ni omin member sanga zanga an ommek ani marchi so bakwani ngani khan Mizoram Civil Pensioner Association chingchi ban chuan sang le na rol chingchi vek nuna general body meeting nein kum sang ni som ni parukatanga sang ni som ni pasari chunga suai tu tur an thanga ala president a pu arlian khuma vice president a pu wanal liana secretary a pusi thangseya assistant secretary a pu jeda thankima treasurer a pulal mok lena financial secretary a pilruat lenite an thang ani Mizoram Civil Pensioner Association chingchi ban si mei ni sobret sang ni khan din ni in adin kuma soi tu te chu president a pulal than sang late vice president a pu f dar chung late secretary a pu hau khama assistant secretary a pulian nga ka late treasurer a pukhe than khuma late financial secretary a pulal molena te anni mcpa chingchi branch a hian pensioner somli pani le family pensioner somni panga an vain somruk pasari an ommek ani an malak dan tlang puya hian an member har sanana yan omin an chinfel pui thina endowment fund headquarter atangin na khirbik te tan puin an dil pui thin tin an member boral an omin an inral thin bok vobik te le kum somruk chin chunglam te tan assessment ke bot sai ani Serchip DC pupol el khuman mark ni kwa sami som ni peruk thotan ni asia tin ro ti chuat angin mark ni som ni zirtom ni khan ching puirun mol puya vobik tele kum som ruk chin chunglam te tan assessment kem bot sai ani he assessment kem a hian scheme ti sang sang dil na hun hon ni in dil na thelu ngal ani
beng thalo te tan in en tin a hun siam ni in beng thalo in en tin mi engmong sa tan om ani scheme dil thei tlang puite wheelchair komot chom komot chair khup tuamna kong hren hlai thut dup tiang adjust thai zakdo tiang ngong chair na walkar kelinai bengdar rollator cerebral palsy chair spinal support crutch middle tan smartphone braille kit le middle tiang te ni in heng scheme dil tur hian Aadhaar Xerox vobik te tan unique disability card UDID Xerox income proof passport size le hearing aid dil tan audiogram emo audiologist report Xerox thil telte ni in mi engemaw zatin an del ani assessment camp hi Serchhip district chunga Khopathum East Lungdar Serchhip le Chingchip te tan mas ni som paruk somni sangni somni paruk chunga nei tura hriatin ti chu an yangin East Lungdar te tan mas ni som paruk katanga som pasari khan community hall East Lungdar a camp hi nei ni in mas ni som pret le som pukwa khan Serchhip te tan CMO conference hall Serchhip an nei alomni to bok ani khothang lam Middle East ram in domna awangin gas har sanna in zualam apan mek kan hriat angin Iran chu Israel le US in an doron mek awangin oil le gas tun la hian awangin aman po aron to chho ta hle a oil po lak thai zat te bitung ni in hai hian mipui te tan nar sana athlen mek a gas niang na taka lak tur om lovin lak thai hun ka rural te tan ni som ni panga ni thin po ni som li panga anon pot se le ani tuna hian gas lak thai hun in kar hi urban tan ni som ni panga le rural tan ni som li panga a po sei ani SK Indian Agency Chingchip noi hian khosom omin connection nei sak ni zaria somsari omekin PMUY scheme free connection noya connection zathum somthum pathum nei an omek ani gas har sana zia om tur hian SK Indian nei tu te point thei to pan chua an ruang manate thataka zom turin mi puite min ngen ani khati zong kha tun kha chunga thil thleng lang sar zolte kan thil ho thei ta chu ania kar le a hun ga ya min lo thre re thau don nia